Akaswani Imphal Ningthoukhongjam Suni na pau pazari ahanbada maruiba pau Bharat ki ledagi circuit pawbada Pakistan ngarang numidang mafam kuntra tarukta drone chambri rom sizinaduna Bharat tamna pasilangna buhanabada mai pakpangam kitre Sarkar na media channel sing digital platform amasung lanai miyoi sing na ngaksel gi operation sing amasung security force ki thabak thoram sing live coverage pidanaba advisory thokre ngaksel mantri Rajnath Singh na Chief of Defence Staff General Anil Chauhan Chief of Army Staff Chief of Naval Staff Chief of Air Staff amasung ngaksel gi Secretary Rajesh Kumar Singh ngasi Nai Delhi da unakre Rajyapal Ajay Kumar Bhalana Imphal Sahar bu luna na thamannaba mahuna paikhaliba thabak thorom sing yengsinkre amasung Kendra gi hanagi mapal thorom Rajya Mantri Dr. R.K. Ranjan Singh na ngasi tongan bachila singda ambulance sing khusin nakre Bharat ki ledagi circuit pawbada Pakistan ngarang numidang mafam kuntra tarukta drone chambri rom sizinaduna Bharat tamna pasilakna bohonabada mai pakpangam kidre haiba drone sing adu Bharat ki armed forces na kinetic masung dan kinetic sizinaduna kapthake Nai Delhi da pawgi mifam amada wing commander Bhyomka Singh na hai Pakistan na Bharat ki tongan mafam singa chatharakiba attack sing mai pakhan kidre Bharat na Pakistan ki drone sing kapthaduna makhoi gi target yahon kidre adumoinamak afaba makhal gi khusukulai sizinaduna nongmai kapsilakpana maram oiduna Bharat ki lanmi amasung micham miyam sing misimina amadi asokapan kharadi yauki Bhyomka Singh na hai On the intervening night of 8th-9th May 2025, Pakistan military carry out multiple violations of Indian airspace along the entire western border with an intent to target military infrastructure. Pakistan military also resorted to firing of heavy caliber weapons along the line of control. Along the international border and line of control, drone intrusions were attempted from Leh to Sar Creek at 36 locations with approximately 300 to 400 drones. Indian Armed Forces brought down a number of these drones using kinetic and non-kinetic means. The possible purpose of these large-scale aerial intrusions were to test the AD systems and gather intelligence. Forensic examination of the drone debris is being undertaken. Preliminary reports suggest them to be of Aziz Guard Songa drone of Turkey. Ngaksel Mantri Rajnath Singh na Chief of Defence Staff General Anil Chauhan Chief of Army Staff General Upendra Dwivedi Chief of Naval Staff Admiral Dinesh K. Tripathi Chief of Air Staff Air Chief Marshal A.P. Singh amasung Ngaksel gi Secretary Rajesh Kumar Singh ngasi Nai Delhi da unakre unabadu da lebaka sigi hauzik oiriba Ngaksel ga mari leinaba nongchup thambang ngamkhai paring da lokhaliba sexual thorang singi matang da khanaki maragasida Gray Mantri Amit Shah na Border Security Force CISF amasung Bureau of Civil Aviation Security ki Director General Singh mifam pangthukli Sarkar media channel sing digital platform amasung lanai miyoi sing na ngaksel operation sing amasung security force ki thabak thoram sing live coverage pidanaba advisory thokre social media da thagatpa post amada ngaksel mantraloi na hai information masung broadcasting mantraloi gi hanana thokiba circular ama palladuna hai security gi operation amasung thabak thoram sing live oina utpa asina security gi thabak thoram da apanba thogan bada natana makoi gi punsi phawba mangba yai mantraloi na Kargil war 26/11 Mumbai terror attack amasung Kandahar hijacking gi thogdok sing da mangjong na pau khangalubadagi kudong chaba mayokna kudong chadaba mayokna kibasing adu pankhe advisory aduna stakeholder pumnamakta coverage piba matamda mikup nahum singna amasung daita khangna pau pinaba hairi tabiriba pawasi Akaswani Imphal dagini Rajyapal Ajay Kumar Bhalana Imphal Sahar Lu Nanal Naba Mahuna Paikhaliba Thabak Singh Yengsinkre Imphal gi Raj Bhavan da ngasi pangthokiba mifam amada Rajyapal na Mahut ki official singa Paikhaliba Thabak thorom sing adu matau karamna phibamda leiribagi habadu yengsinki mifam adu smart waste management bioremediation waste to energy amasung infrastructure upgradation haibana singba asina maruoiba wafam oiduna lubananba masung asang amantana thalaba Imphal amu ehnabagi matangda khanaki Hanagi Mukhyamantri Nongthamam Birena ngasi Chairau Singh Eco Tourism Project hogdokre Imphal gi Chairau Singh bu lam koiba singi masak naiba mafam ama ohenduna
ꯑꯌꯦꯡꯕꯁꯤꯡꯒꯤ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯆꯤꯡꯁꯤꯟꯕ ꯈ꯭ꯋꯥꯏꯗꯒꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯕ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯐꯖꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅꯕ ꯁꯦꯝꯒꯠꯅꯕ ꯄꯥꯏꯈꯠꯂꯛꯄ ꯊꯧꯔꯥꯡꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤ ꯄꯥꯏꯈꯠꯄꯅꯤ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯒꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯗ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯄꯣꯁ ꯑꯃꯗ ꯉꯁꯤ ꯍꯧꯗꯣꯛꯈꯤꯕ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯛ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯆꯟꯅ ꯆꯩꯔꯥꯎꯁꯤꯡꯒ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯤꯕ ꯑꯣꯄꯟ ꯖꯤꯝ ꯑꯁꯤꯅ ꯃꯐꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯀꯣꯏꯕ ꯂꯥꯛꯂꯤꯕ ꯃꯤꯌꯥꯝꯕꯨ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯐꯅ ꯊꯝꯅꯕ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯏꯁꯇꯥꯟꯕꯨꯜ ꯖꯨꯅꯤꯌꯔ ꯌꯨꯔꯣꯄꯤꯌꯟ ꯀꯞ 2015ꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯖꯨꯗꯣꯀꯥ ꯂꯩꯁꯥꯡꯊꯦꯝ ꯅꯨꯡꯁꯤꯊꯣꯏ ꯆꯅꯨꯅ ꯁꯅꯥꯒꯤ ꯇꯀꯃꯥꯟ ꯐꯪꯂꯛꯄꯗ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯨꯈ꯭ꯌ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯅꯣꯡꯊꯣꯝꯕꯝ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯔꯛꯂꯤ ꯃꯍꯥꯛꯀꯤ ꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯜ ꯃꯤꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯂꯛꯄ ꯄꯣꯁ ꯑꯃꯗ ꯁ꯭ꯔꯤ ꯕꯤꯔꯦꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯅꯨꯡꯁꯤꯊꯣꯏꯒꯤ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯁꯤꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯔꯣꯏꯁꯤꯡꯗ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯊꯧꯒꯠꯄꯗ ꯆꯥꯎꯅ ꯃꯇꯦꯡ ꯑꯣꯏꯔꯒꯅꯤ ꯅꯨꯡꯁꯤꯊꯣꯏꯒꯤ ꯁꯥꯟꯅꯕꯒꯤ ꯈꯣꯡꯆꯠꯇ ꯇꯨꯡꯒꯤ ꯄꯨꯟꯁꯤꯗꯁꯨ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯥꯏ ꯄꯥꯛꯄ ꯑꯣꯏꯔꯁꯅꯨ ꯍꯥꯏꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁ ꯆꯦꯝꯕꯔꯗ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯗꯚꯥꯏꯖꯔꯤ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯦꯄ꯭ꯔꯣꯄ꯭ꯔꯤꯌꯦꯠ ꯑꯣꯊꯣꯔꯤꯇꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ PCPMDT ꯁꯦꯜ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯄꯨꯟꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯁꯔꯚꯤꯁꯦꯁꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ N. ꯍꯦꯃꯟꯇ ꯀꯨꯃꯥꯔꯅ ꯁꯚꯥꯄꯇꯤ ꯑꯣꯏꯗꯨꯅ ꯄ꯭ꯔꯤꯚꯦꯟꯁꯟ ꯑꯦꯟड ꯄ꯭ꯔꯤꯟꯗꯇꯥ ꯗꯥꯏꯒꯅꯣꯁꯇꯤꯛ ꯄ꯭ꯔꯣꯍꯤꯕꯤꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯁꯦꯛꯁ ꯗꯤꯇꯔꯃꯤꯅꯦꯁꯟ ꯅꯤꯡꯊꯤꯅ ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯑꯃꯗꯤ ꯌꯦꯡꯁꯤꯟꯅꯕꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈꯤꯕ ꯃꯤꯐꯝ ꯑꯗꯨꯗ PCPMDTꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯅꯣꯗꯦꯜ ꯑꯣꯐꯤꯁꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯨꯖꯥꯇꯥ ꯍꯨꯏꯗ꯭ꯔꯣꯝ ꯑꯃꯁꯨꯡ IPRꯒꯤ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯇꯦꯟꯁꯨꯕꯝ ꯁꯪꯒꯤꯇꯥꯅꯆꯤꯡꯕꯁꯨ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯈꯤ ꯏꯟꯇꯔꯅꯦꯁꯅꯦꯜ ꯅꯔꯁ ꯋꯤꯛ 2015ꯒꯤ ꯊꯧꯔꯝ Our Nurse, Our Future, Caring for Nurses Strengthens Economics ꯍꯥꯏꯕ ꯍꯤꯔꯝꯗ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯔꯤꯝꯁꯀꯤ ꯖꯨꯕꯤꯂꯤ ꯍꯣꯜꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯅꯔꯁꯦꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯇꯅꯥꯏ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠ ꯅꯔꯁꯦꯁ ꯑꯦꯁꯣꯁꯤꯌꯦꯁꯟ ꯑꯣꯐ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯁꯅꯥꯏ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯁꯔꯨꯛ ꯌꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯒꯤ ꯍꯛꯁꯦꯜ ꯕꯤꯚꯥꯒꯀꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯝꯕꯣꯒꯣꯜꯃꯩꯅ ꯍꯥꯏ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡ ꯗꯣꯛꯇꯔꯁꯤꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯄꯦꯔꯥꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜꯁꯤꯡꯅ ꯑꯁꯤꯅ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯌꯥꯡꯂꯦꯟ ꯁꯔꯨ ꯑꯣꯏꯔꯤ ꯉꯜꯂꯤꯉꯩ ꯃꯇꯝꯗ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯒꯤ ꯀꯣꯔꯁꯇ ꯃꯍꯩ ꯇꯝꯕꯒꯤ ꯆꯠꯅꯕꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯦ ꯑꯗꯨꯕꯨ ꯉꯁꯤꯗꯤ ꯑꯅꯥ ꯂꯥꯌꯦꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯈꯨꯃꯥꯡ ꯆꯥꯎꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯃꯁꯤꯒ ꯏꯔꯣꯏꯅꯅ ꯃꯇꯝꯒꯤ ꯍꯣꯡꯂꯛꯂꯤꯕ ꯑꯍꯣꯡꯕ ꯀꯌా ꯑꯁꯤꯗ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯔꯥꯖ꯭ꯌ ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯂꯣꯏꯖꯤꯡ ꯂꯣꯏꯌꯥ ꯑꯃꯗꯤ ꯃꯅꯨꯡ ꯍꯨꯟꯖꯤꯟꯕ ꯃꯐꯝꯁꯤꯡꯗ ꯑꯆꯧꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡ ꯂꯧꯔꯤ ꯑꯁꯨꯝꯅ ꯅꯔꯁꯁꯤꯡꯅ ꯍꯛꯁꯦꯜꯒꯤ ꯂꯝꯗ ꯂꯧꯔꯤꯕ ꯊꯧꯗꯥꯡꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯏꯁꯥꯃꯛꯀꯤ ꯃꯥꯏꯀꯩꯗꯒꯤ ꯊꯥꯒꯠꯄ ꯐꯣꯡꯗꯣꯛꯂꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯆꯝꯕꯣꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯈꯤ ꯑꯋꯥꯡ ꯅꯣꯡꯄꯣꯛ ꯚꯥꯔꯠꯀꯤ ꯔꯥꯖ꯭ꯌꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯑꯍꯟꯇꯦꯝ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯃꯙ꯭ꯌ ꯄ꯭ꯔꯗꯦꯁ ꯑꯃꯗꯤ ꯇꯦꯂꯪꯒꯅꯥꯒꯤ ꯑꯣꯜ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯑꯦꯝꯁꯀꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯍꯥꯟꯕ ꯃꯤꯁꯛ ꯑꯣꯏꯔꯦ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯥꯟꯇ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯦꯝꯁ ꯃꯪꯒꯂꯥꯒꯤꯔꯤꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯤꯕꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯍꯥꯛ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯋꯦꯜꯐꯦꯌꯔ ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯥꯂꯣꯏꯅ ꯑꯦꯝꯁ ꯕꯤꯕꯤꯅꯒꯔꯒꯤ ꯑꯦꯛꯖꯤꯀ꯭ꯌꯨꯇꯤꯕ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯐꯝ ꯄꯨꯅꯕ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯔꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯅꯤꯡꯁꯤꯡꯕ ꯌꯥꯏ ꯄ꯭ꯔꯣꯐꯦꯁꯅꯦꯜ ꯑꯍꯟꯊꯦꯝ ꯁꯥꯟꯇ ꯆꯍꯤ 10ꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯒꯥꯏꯅꯣꯀꯣꯂꯣꯖꯤꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯌꯦꯂꯤꯁꯠ ꯑꯃ ꯑꯣꯏꯅ ꯊꯕꯛ ꯊꯧꯔꯝ ꯀꯌꯥ ꯇꯧꯔꯛꯂꯕ ꯁꯦꯅꯤꯌꯔ ꯑꯦꯀꯥꯗꯦꯃꯤꯁꯤꯌꯟ ꯑꯃꯗꯤ ꯍꯦꯜꯊ ꯀꯦꯌꯔ ꯑꯦꯗꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯦꯇꯔ ꯑꯃꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯁꯥꯟꯇꯅ ꯑꯦꯝꯁꯀꯤ ꯃꯪꯒꯂꯥꯒꯤꯔꯤꯒꯤ ꯊꯕꯛ ꯄꯨꯔꯤꯉꯩꯗ ꯔꯤꯖꯅꯦꯜ ꯏꯟꯁꯇꯤꯇ꯭ꯌꯨꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯦꯗꯤꯀꯦꯜ ꯁꯥꯏꯟꯁꯦꯁ ꯔꯤꯝꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯗꯥꯏꯔꯦꯛꯇꯔ ꯑꯣꯏꯅꯁꯨ ꯊꯧ ꯄꯨꯔꯝꯈꯤ ꯋꯤꯡꯁ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯞ ꯆꯦꯔꯤꯇꯦꯕꯜ ꯇ꯭ꯔꯁꯠꯅ ꯑꯔꯕꯥꯟ ꯍꯦꯜꯊ ꯑꯦꯟड ꯋꯦꯜꯅꯦꯁ ꯁꯦꯟꯇꯔꯒ ꯈꯨꯠꯁꯝꯅꯗꯨꯅ ꯁꯤꯟꯗꯨꯅ ꯉꯁꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯒꯤ ꯀꯩꯁꯥꯝꯊꯣꯡ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡ ꯅꯤꯡꯊꯧꯃꯩꯔꯛꯇ ꯂꯩꯕ ꯁꯅꯥꯖꯃꯁꯇꯥꯟ ꯀ꯭ꯂꯕꯇ ꯖꯦꯅꯔꯦꯜ ꯍꯦꯜꯊ ꯆꯦꯛꯑꯞꯀꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯀꯦꯝ ꯑꯗꯨ ꯋꯤꯡꯁ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯞ ꯆꯦꯔꯤꯇꯦꯕꯜ ꯇ꯭ꯔꯁꯠꯅ ꯁꯒꯣꯜꯂꯤ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯏꯃꯨꯡ 35 ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯑꯉꯥꯡ 54ꯗ ꯂꯥꯌꯦꯡꯕꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕꯁꯤꯡ ꯄꯤꯕꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯍꯤꯗꯥꯛ ꯂꯥꯡꯊꯛꯁꯤꯡꯁꯨ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤ ꯑꯀꯥꯁꯋꯥꯅꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗꯒꯤ ꯄꯥꯎ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤ ꯀꯦꯟꯗ꯭ꯔꯒꯤ ꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯄꯥꯜ ꯊꯧꯔꯝ ꯔꯥꯖ꯭य ꯃꯟꯇ꯭ꯔꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ R.K. ꯔꯟꯖꯟ ꯁꯤꯡꯅ ꯉꯁꯤ ꯇꯣꯉꯥꯟ-ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯖꯤꯂꯥꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯦ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯖꯤꯂꯥꯒꯤ ꯀꯣꯡꯕ ꯅꯥꯟꯗꯩꯕꯝ ꯂꯩꯀꯥꯏꯗ ꯂꯩꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯌꯨꯝꯗ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯃꯗ MP ꯂꯣꯀꯦꯜ ꯑꯦꯔꯤꯌꯥ ꯗꯤꯕꯦꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯐꯟꯗ 2019-23ꯒꯤ ꯃꯈꯥꯗ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯏꯁ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁ ꯊꯧꯕꯥꯜ ꯑꯃꯁꯨꯡ ꯕꯤꯁꯅꯨꯄꯨꯔ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯁꯤꯡꯗ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯈꯤꯕꯅꯤ ꯊꯧꯔꯝ ꯑꯗꯨꯗ ꯋꯥ ꯉꯥꯡꯕꯗ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ MP ꯑꯣꯏꯔꯤꯉꯩꯗ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯒꯤ ꯈꯨꯗꯣꯡꯆꯥꯕ ꯐꯪꯈꯤꯗꯕꯅ ꯉꯁꯤ ꯌꯦꯟꯊꯣꯛꯄꯅꯤ ꯄꯨꯟꯅ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁ 9 ꯔꯥꯖ꯭य ꯑꯁꯤꯒꯤ ꯖꯤꯂꯥꯁꯤꯡꯗ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯗꯣꯛꯇꯔ ꯔꯟꯖꯟꯅ ꯍꯥꯏ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯕꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯟꯗꯝꯗꯤ ꯑꯅꯥ ꯑꯌꯦꯛ ꯌꯥꯎꯔꯛꯄ ꯃꯇꯝꯗ ꯈꯨꯗꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯦꯡ ꯄꯥꯡꯅꯕꯒꯤꯗꯃꯛ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤꯗ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯄꯤꯕꯅꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯔꯦꯗ ꯀ꯭ꯔꯣꯁ ꯁꯣꯁꯥꯏꯇꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯕ꯭ꯔꯥꯟꯆꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯣꯏꯔꯤꯕ ꯐꯤꯕꯝ ꯑꯁꯤꯗ ꯑꯦꯝꯕꯨꯂꯦꯟꯁꯀꯤ ꯇꯉꯥꯏꯐꯗꯕ ꯑꯗꯨ ꯌꯦꯡꯂꯒ ꯈꯨꯠꯁꯤꯟꯅꯕꯅꯤ ꯃꯍꯥꯛꯅ ꯍꯥꯏ
Corporate Social Responsibility CSR scheme gi makhada All India Bharat Petroleum amasung Heavy Steel gi makhada rajya sigi oina amotpa khongbanaba e-rickshaw yankai humdoi kusinakre masigi mathakta school singda solar plant aro water sing school singda pikre Dr. Ranjan Nahai 2021 gi aigi MP labs ki fund sidi madu gi amount to na magi state sida free vaccine oxygen cylinders plus free ration se distribute tawi uje aigi pending lai se self help group mari khak district mari gi sida swing machine kuntra khilaga mo khoisi khaw tu halaga company amaga title toraka nai na madu tawna na honari adu suloi patri Kaksing jila gi Pumlen Pat ki sarukta Arong Khunau gi mafam singda uchek phanaba thaklamba langda thuramba uchek taret Waikhong Forest ki personnel singna kanba ngamhore Mafam singasta uchek phanaba gi damakta lang thakle haba pau Joint Coordination Committee on Wildlife and Biodiversity Manipur da pirakpadagi Waikhong Forest ki kangbu bana mafam adu changchinduna thibu humbagi tabak chathabada uchek singa du kanba ngamkibani National Technology Day gi thorong mari lenana Empowering a Sustainable Tomorrow Through Innovation Haibi Hiramda Manjipukri da leiba ARPS School da Science Exhibition ama ngasi pangthokre exhibition atu da school asigi class 3 digi 12 phabugi mahiroi punna chamyang romna Environmental Science, Mechanical Energy, Source of Energy, Art Science ki matangda mahiroi sing asina sem sarba model sing utke Lamboi Khongnamkhong Senior Citizens Forum na sinduna upal thasi Malem Imabu Kanji haibi hiramda Lamboi Khongnamkhong Leikai gi numit pangthokre Thormaduda Environment amadi Climate Change ki Joint Director Nita Arambam Lamboi Khongnamkhong Senior Citizens Forum gi Chairman Chongtham Sur amadi Pongnapam Pauche gi Editor Aribam Ravindra Sharma saruk yakhe Thormaduda saruk yakiba singna Manipur yauna Malem gi leiba kaya da upal wapal sing Kokthorokpadagi mahusagi khalda akaiba kya thorokliba asidagi kharamakai oirabasu kanba ngamnabagi damak upal wapal marang kaina thaduna asang amanta na thallaba lamdamamu ohena buhonasi haike Hauzik sanabagi pau Khaidem Geetchandra dagi Anishuba Premier League listing ani kunmanga kuntaru kingasi lamlong thongkhong artificial turf ground da sanakeba match da UDO amasung anoba imagi mangal anina lamba thengna khibada panjal amata chanaba ngamdana draw chatkhi atopa match amada angtha FC amasung Athletics Brothers Association anina lamba thengnabada panjal amamam chanaduna draw chatkhi Takwa Trophy listing ani kunmari kunmanga kingasi sanakeba match da apunba FC Sagolbanna SDC Samurobo panjal ani shoinoda thoikre City Club Ground Hairok Letan Mokhong da chathariba Om Suba Maipakpi Memorial Trophy ge ngasi sanakiba matching da Football Lovers Manipur na Maipakpi Memorial FA bu panjal manga anida Sana FC Thobal na Kanglaipak Paribu panjal ahum amada Rabi Jewelry Kaksing na Sur Hospital FC bu panjal amachinoda thoiki Ahum Suba MNCA Men's Under 19 One Day Trophy lising ani Kunmari kunmanga ki ngasi sanakhiba match singda RCA Lilongna sedo thangmaiban buran chahunga tarahumdoi da PCC mai koibina cyclone thangmaiban bu ran marbudrama thoida PTCC pasoi part 3 na model singjamai bu ran kuntramari da amasung ESU Wangkhai Palace compound na Blue Hawk Khurai lamlong bu wicket manga da thoiki All Manipur Civil Service Tennis Tournament lisingani kunmanga All Manipur Civil Services Tennis Association Sindana Imphal gi Lamphel Pata laiba Officers Club ta ngasidagi hokre tournament asida Manipur Sarkar gi tongan ba department singi sanaroi kunmari na saruk yari Suni Aroibada maruiba pau amuk Bharat ki ledagi sarkrik phawbada Pakistana ngarang numidang mafam kuntra tarukta drone chamri rom sizinaduna Bharat tamna paishilangna bukhonabada mai pakpungam kidre Sarkar na media channel sing digital platform amasung lanai mui singna ngaksel gi operation sing amasung security force ki thabak thoram sing live coverage pidana ba advisory thokre ngaksel mantri Rajnath Singh Chief of Defence Staff General Anil Chauhan Chief of Army Staff, Chief of Naval Staff, Chief of Air Staff amasung ngaksel gi Secretary Rajesh Kumar Singh ngasi Nai Delhi da unakre
Rajyapal Ajay Kumar Bhalana Imphal Sahar lu nalanaba mahutna paikhaliba thabak thoramsing yengsinkre amasung Kendra gi hanagi mapal thoram Rajya Mantri Dr. R.K. Ranjan Singh ngasi tongan bajila singda ambulance sing khusinakre pauloi jare